ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Jantia Students Movement JSM kalapan pau ya kajing ngokya ha kabayday bagajing pampatiaw ka sarkar jala ban bu ya ka Jakarta Examen Central University Eligibility Test CUET harilom Jantia wat hapreng balapan ngau mentala bon sien. Habakran sikilat patay kubor ha kahenriu tere gujamang araja arpunriu usama hey hok mi supo Publicity Secretary ulapan pau baka movement kalapa jing tho ban ai jing mod ya ka sarkar na dos nam araja arpusau ban pen pau baka rilom Jantia ka don kam ka jaka ka baki khna kin yo ban tho examen CUET ha joai henrei hado menta kani ka jing dawa kampat orlong. Naro kita ulang. Bagila yo jing tip baka tanat kala dap ban pen kre yakawai ka Jakarta Examen CUET ha jawai henry ka bapen lengok ka long bahadu menta kampat tri kampura. Ni menai wan bani kendo ye Shri Vijay Kumar Mantri IAS ni bedongi Commissioner Secretary Government of Meghalaya akabayday matki mat ki bakta ikan Jantia katpang ikisamna pule ki ban pule ya ka FYP ka bangi ciki ka bachelor degree ka jing ye kendo jongi mende amdai ka sen manakong andre na kalian jongi jonga JSM Education Cell mila pa shiti ta ki potali na do snem arjara arpa saw ngila pa shiti shay Deputy Commissioner was Jantia ai ko piro shay District Education Officer nagtangin ay kopi seki Education Minister Government of Meghalaya. Andre do arjara arpusau miyo iba ya kene kecing le jumi kat company ka juk deka jingtho ka sarkar tempat yo kay kada ba pinlaw ni kum ka JSM ban mi sikrang hakabayde bat kene CUET o isyo tho ba ni kle persa ke CUET Henry ngitip ba don kampat ya ke government de ke jingi trelang bat ke NTA ban set up ikaway ke exam center CUET bandon po Jantia namar ba ngitip kandai persen ki kena pule na po Jantia kide ki bawan na kalong yung bedu ladaki ha ban tang ban sutho ya kene exam CUET ban lek seduk sesulong Assam Tura kalong kecinta kabakraw yung isang napulay na po Jantia. Sa kawero, ngiti ba yung kani exam kisdang matho na doon kanday baje kumto. Dadagi kanag banmi na po Jantia. Dadadon ka traffic jam. Kalempep kindo ban apiar yung kani exam. Dadagi isang napulay kimla ban apiar kani exam. Kimla ban continue show yung pune buti joki bayde bat kini ka FYP course bet alor kene kanore ni ne ke JSM ni yeng scam bat kene kamdero tang ka jingtrang andre ke Jantia lengba kisamna pule kala khon bat kala dei ka por ye ka Jantia hi ban mi khmat pandawa ba har Jantia hills ro ni don kam ko way ke exam center CUET kenapa kisamna pule kin yolat bantho ke exam da ko claim kano kajing kajing jenjar bat kin la show ban kenapa kin la ban continue show ita ka pule buti joki na do snem arjara arbusa ngine ke JSM ngim sem shong klikti ni bodde ne kene ne ko por mila paro buti ho arjara arbusa ho agat hunde snem arjara arbusa ro ka sarkar bat ke NTA ke claim ai ka exam center po Jantia andre ha to por ni ne JSM ni le kerpat ke government ban exam no ikina na ke ni ke CUET ni ro ke sarkar haus ne manager arkosan na ka daw kala exam ikina but this year na ke lian jogi video i city ba don't come ban pendek ikini exam CUET but kikna aswa bat kin thap admission kin ha ban upload ek score aga CUET score sheet joki henry ni JSM ni don kajing setting ba yo la se
bat ro ngilayo shibon ki jingbentik dene ki complain ki samla pule nakadaw ba omdon CUET exam center hajwai kin hapan pep pan tho ekni exam ban lada kinne ki kinna pule kin pep pan tho ekni exam khalen pep kin sa do pan pule ke FYUP but hande nang to ngini ke jasa mene ngilayo pan ikran sai padi Commissioner Secretary Isar Vijay Kumar Mantri IAS imre page ekni ka Education Department ka pinlengo yangi ba balai kane ke department kat kum ke citi bangi le yok priang kala pentit baladon kata ka exam center CUET hapo Jowai dimension ne ka Jowai Polytechnic kilap set of kumbasan Sunflower kecimur Sunflower di komputer Henry balai pat kam haka website jong ke NTA haka por bagi samla pule ki pendap ya ka admission ki pendap ya ka exam form kani ka Jowai Polytechnic Center ka klempau haka website kani kadai ka jing telot jong ke sarkar ka shu nakaleng jong ke government ka pendat tang lagi jing to tang ban i seka NTA ba labian kita ki exam center Henry kani kejing tho ka claim yarap AA ye ki samna pule hapo jantia balai nga umta kat ku kejing tho ngire yo iba ladon kato ka ne ki new center ki bagani ka sarkar ka lesot au tang na kebenta ka CUET UG Henry ka ba phla ka dei ba hado benta ka ne ka admission kalakut ban ka admin ka kalami benta amdon pau kane ka center ka klem pau hak admin ka tu kena dane ka NTA website kane ka dai ka jing ko try kam jong sarkar but sakawero ni ne clear ke jese ngira ai ka clear message share ka sarkar ba na do benta ka sni no more memorandum, no more discuss. Ngil up setang ke kubur, ngil aro ke deadline. Balada ke sarkar kan kap penong compulsory kena exam. Ni kena kerja sen menjadi simpat ke kuai ke senjam. Kenang ban dawai ke hok jom kisamla pule ke kum ke artikel 21. Hato kena kerja tu. Candidates dia berkata ke artikel 14 ke bagi orang ke right to equality ke penpa ba ke sarkar ni ke penkenya kenekaan namar bakat ku mujing thol apa badon kata exam center ko Jowai Henry ke website pat bad ke admission amdon hangno la tho kata exam center CUET ke badon Jowai Polytechnic tenor kane ni ne ke jasa mission tang ko we ke senjam balada ke sarkar kan ka penlong compulsory balada ke sarkar kan hapan penlong exemption yaki samla pule ki bidon hapo jantia na kini ka CUET kana makin la on continue biang yaka pule buti joki yak bade ki barka bachelor degree ka bamiti ka FYUP akini ki state pamenta angin sa sim ka wepan ke senjam dada kit na pule kit amyo admission Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya